Dobar dan, Tabi TV vam donosi 10 životinja za koje nećete vjerovati da postoje. Saiga antilopa preživjela je ledeno doba i živi dan danas. Ova životinja neobičnog izgleda živi u stepama Srednje Azije. Poznata je po ekstremno neobičnoj, prevelikoj i fleksibilnoj strukturi njuške. Njuška ima posebne dlačice i žlijezde koje filtriraju pijesak i prašinu. Ima i funkciju da u hladnim danima grije zrak prije nego što dođe do pluća. Saige su specifične po tome što jedu neke biljke koje su za druge vrste otrovne. Njihova populacija drastično je pala nakon raspada SSSR-a zbog nekontroliranog lova i potražnje njihovih rogova u kineskoj medicini. Imaju crvolika tijela duga do 60 cm, zakržljalih očiju, nosna im je šupljina spojena sa ždrijelom. Koža je mekana i izlučuje mnogo sluzi, osobito kada su u opasnosti. Žive gotovo u svim morima i oceanima na dubinama od 5 do 10.000 metara. Planinska koza živi samo na prostorima Sjeverne Amerike. Veoma su snalažljive po stjenovitom području. Njezini papci su dobro prilagođeni strmim vrhovima i imaju oštar spoljni obod i elastično stopalo, koje im omogućava kretanje po strmom terenu. Sjekirica je malena, 3 do 5 cm, dubinska morska riba. Na glavi ima velike, prema gore okrenute teleskopske oči. Na trbuhu ima svjetleće organe. Živi samotno ili u manjim skupinama. Hrani se planktonskim račićima i malim ribama. Kotrljajući pauk je nova vrsta pauka otkrivena u pustinjama Moroka. Dobio je ime po tome što se kreće na specifičan način. Iako izgleda zastrašujuće, naraste do duljine od samo 15 cm. Može živjeti i na dubinama do nevjerovatnih 5000 metara. Zmiozub ima ogromne zube, iako znanstvenicima još uvijek nije jasno zbog čega su baš toliko veći u odnosu na ostatak tijela. Madagaskarski prstaš aktivan je samo noću i zato ima prilično velike oči. Specifičan je po srednjem prstu koji je duži od ostalih. Njime kucka po drveću i traži ono koje je šuplje jer se tamo skrivaju ličinke, njegova omiljena hrana. Najčešće borave u kišnim šumama i to samo u Madagaskaru. Narastu do 45 cm, a rep im može biti dulji od pola metra. Žive više od 25 godina. Paklara je živi fosil koji se već 500 miliona godina gotovo nije promijenio. Pretežno žive u morskim, obalnim i slatkim vodama. Imaju jednu nosnicu, 2 oka i 7 škržnih otvora. Paklare nemaju čeljusti, a okrugla usta s rožnatim zubima oblikovana su im za prisisavanje. Danas su sve vrste paklara toliko rijetke da su stavljene na crvenu listu ugroženih životinja. Ribe pecači su mesojedi. Najčešće su manje od 30 cm, a mogu narasti i do 1 metar. Najpoznatije su po štapu za pecanje, mamcem koji visi ispred njihovih usta. Kada se neka znatiželjna riba približi mamcu, pecač ju zgrabi čeljustima oboružanima nizom dugih zašiljenih zuba. Mogu bez problema rastegnuti čeljust i trbuh te progutati plijen i 2 puta veći od svog tijela. Ovaj pauk je najveća legenda, bar u svijetu pauka. Dolazi iz Australije te naraste do samo 5 mm. Ime je dobio po tome što su mu leđa prekrivena sitnim ljuskicama koje podsjećaju na paunovo perje. Što je još specifično za ovu vrstu je njegov zavodnički ples uoči parenja s kojim pokušava zadiviti ženku. Molimo vas da stisnete like i pretplatite se na naš kanal za još ovakvih videa.